Jagaing region amadi Manipur ani ki marakta afaba mari thamduna Act East policy hena khumang chawsin hanana ba pandamda maikai ani ki mifam ngasi Imphal da pangthokre. Manipur ki NRC tawbana yelhomi kanjana ba amata ngaire ba lambi oigani haina Ethno Heritage Council Manipur gi maikai dagi thamlakli. Article 371A natraga masiga manaba Act amata Manipur da chana hanba yaroi haiduna ngasi su wakan mifam chathakre masing yamlaba imasing speaker gi yumda thumjinkre. Prime Minister Narendra Modi ki matam loibada BJP lenga ki matam su loire haina Manipur Pradesh Congress Committee ki President TN Haukip na hairi. Amasung Malem Sin Batungna Pangtok na bagong ngasi Manipur dasu World Photography Day gi thauram pangthokre MLA AK Mirabai na photographer singna lauriba thaudang bu sing tharakli. Mayam bakhrumjari adom yengbiri bisi Impact News ni ai Pinky Okramna hausi pungjasi faubagi maruiba pausing miyam da pizari. Myanmar ga India ga tainafam oiba Myanmar gi Jagaing region amadi India gi state Manipur ani gi mari fagat handuna Act East policy da hena khumang chawsin hanana ba puwari oigadoriba mifam amangasi Imphal da famkre. Hiramasigi matang da Impact News ki reporter Khetri Mayum Premchan amadi camera person Bisorjit Nangmairakpam dagi report ama. Chatliba Augusta Sikitang Nipanda, India Amadi Myanmar International Border Road, official in Handokrava Matung, Nasi, Numitarani Leraga. India gi Act East policy ki iroina, Myanmar gi Sagang Amadi, India gi Seramoriba, Manipur Hariba, Mafam Aniasigi, Lenariba Maria Si Hena Pakathanduna, Lakadoriba Matamda, Tongan Bapakadoriba, Sokor Kuntang Kia Asigi. Thabak tawmino matamda khumang chawsannaba yamna maruiba puari oiroi mifamama ngasi phamke. Act East Policy Committee Government of Manipur na Indo-Myanmar Fraternal Alliance ka kusam maduna pangthokpa citizens dialogue on the prospects of Manipur and Sagang region in the light of India-Myanmar Cross-Border Initiative haina mingthonba mifam aduda Myanmar dagi lakpa maruoina Sagang region ga nakshinnaba miyoi ahum amadi Manipur amadi India da business amadi tourism gi lamda masak nairaba miyoi kya na saruk yakhi. Lorena mifam adu da saruk yakhiba Myanmar gi Mizima Media Group ki editor in chief amadi managing director su oriba So Mintna Myanmar amadi India gi International Border Road handoki vasna lebak ani sikak ratana South East Asia gi tongan ba lebak singa samaduna sakot thorang kaya paket pada kumang choksolagani hena phongdoki. Basically, our delegation from Myanmar is here for this historic discussion because we just had historic opening of the international border passing through between India and Myanmar for the better relationship, closer cooperation, prosperity and development for the peoples in both countries. So we believe that this opening will make both countries more and more prosperous, better relationship in future in specific areas like cross-border tourism and cultural exchange and even trading, how we can do better. So we are hoping that we can discuss these issues in very concrete terms. Nakalamaromda Manipur amadi Myanmar ga ngallingi matamdagi lenarkhiba nakshinaba mari singadu mangtharakpagum tawribasi International Border Road hangdokpa sina hena khudong sahanduna mang khrakadaba adugumlaba nuksinabagi mari singadu amohna puraktuna amaga mateng pangaduna chakot khongthangda hena khudong sahalagani haina Myanmar gi maming leiraba Mizima Media Group ki editor in chief Su Minna Impact News na hangba hangi paukhumda phongdorki. Of course, in the history, we had a very long relationship and ties in various aspects, including in culture, religion, and history. But we have not been able to really utilize these old ties in recent modern history for many reasons. So we believe that with this opening of the international border, Act East policy for India is for us, well, we believe that that will benefit Myanmar as well. We can go beyond this. We can go to Southeast Asia, we can go to South Asia, and so this is also really crucial that the history is revived.
एक इस पॉलिसी की मखादा तोान तोान बा चखत थोरांग कया पखलकपदा हेन खुदोंग सहनबगी पांडमदा म्यांमार की सगांग रीजन अमदि मणिपुर अनिगी अपुनबा लुफ अमा सेमनबा ngasi famkiba mifam aduda khanaki panba yabadi India amadi Myanmar leba ani asi phaunaratuna Southeast Asia gi toan ba mafam kya samnarakpa matamda maru oina phaudu phaujin tawdori ba mafam ase imthanori ba Myanmar gi sagang region amadi Manipur asini जगांगम दे मणिपुर है अखोई हेक डायरेक्ट युमलो नबो ओइबा मणिपुर रोम दगी साउथ ईस्ट एशिया की गेटवे नि हाइ मणिपुर रोम दे चटप मतम जगांग हक्तो ओइबा लैंडलॉक अनि से हांग खरवनीना अनि स्टेट अनि से लैरबा स्टेट अनि से के गवर्नमेंट मयाम से पुल्लगा जगांग मणिपुर डेवलपमेंट यूनियन और फोरम अमा सेम कांदा इंडिया दे म्यांमार की मरु ओइना इंडिया गवर्नमेंट की एक्ट इस पॉलिसी सिदा अनौ मायोल अमा पीननबा तौबा अहानबा डायलॉग ने ngasi ki thoram aduda thoy mitunglen oina saruk yakhiba Manipur ki ningthau madingu lesem basana zawbuna lamdam asida leiriba ban block ina chingba tongan ba khongjang kaya changchin bagi henabi asi thadok hobuna phabo igani haina pongdokhi egis policy asi lakpu matamda topa imthang na state singna khudung saba lawnaba ngaiduna leiriba asi akhoi punamangna khangmina duna khudung saba kaya asi lamdam asida gi chakhidana ba hona minasi haiki sumna khaki masi pokthok hange haigane kon haraudana nuaidana leithopasi adri tawgadaba mayam ama leiri Manipur amsung saga gi region ani si praja singsi sukimati content toina tawai matung dai khogi hariba no pokthok hangbagi wahan dong ase khogi hena mapung phagane ase ngasi gi mifam aduda industry culture sports medical pilgrimage healthcare na chingba tongan ba tourism ga mari lena ba wafam sing gi matang da technical session ahumsu pangthok tu nakum na khanaki एक इस पॉलिसी ने मपुंग फाना सनरप मतमदा मणिपुर दा करी वरक याबगे हैबसी कुपन खनदुना लंदम मसिगी याइफनबा थौरांग खरदंग पैकेट पाइबसी यामना तंगाई फदबा खोंथांग अमो ओरगली अदुबु लंदम मसि थोकलेबा बन ब्लॉक ने चिंग तोंगान बा थोनिंग थोदो कया सि ततन थोकलगदी एक इस पॉलिसी की मखार फंगदब खुदोंग चाब कया अमा लंदम मसिदगी मांगखिबा याबगी मि पाइबसु लेरी कैमरा पर्सन बिसोजी नमाया पमुलोने ना प्रोग्राम जरीबा आई खेतमेयम प्रेमसान इंपैक्ट न्यूज़ इम्फाल Ethno Heritage Council Manipur Herikon Sinduna ngasi National Registration of Citizens NRC updation in Manipur problems and prospects haiba thimda nongmagi oiba khananena baki mifam ama pangthokre Sanjen Thongda leiba State Guest House da pangthokiba mifam aduda state asigi NRC update tawbagi tangai fadaba leiriba loinena lamdam asigi yelhomi kanjanaba amadi mapandagi changsilakliba mitopsing thingnanaba NRC update state asida athuba matamda chana hanbagi kari pambai sizinaba yabagi haibagi matangda khanaki ngasigi khananainaba aduda cultural activist Ningthauza Lancha RIMS की बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर R.K. नरेंद्र MU की प्रोफेसर डॉक्टर चिंगलेन मैस्नाम सोशल एक्टिविस्ट आर्टेक्स A. शिमरे यावना पांगथोकिबा मिफम मदुदा तोंगान तोंगान बलुप संस्थान अमदी महिरोय कयाना सरुक याखी मिफम अदुगा मरी लेना हेरिकोन की प्रेसिडेंट लोंगजम रतन कुमार ना हाइखिबदा कुमजा लिसिंग अनि का सुपना तरामाथोय की सेंसस की मतुंग इन्ना स्टेट असिगी अपुनबा मी की सरुक अहुम की मनुंगदा सरुक अमदी मितोपने हाइबा खंगबा ngamle नागल अमरोमदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट अमा ओरिबा सामदा NRC अपडेट तौदुना स्टेट असिगी मियोय सिंग खंदोकपगा लोइनना हानदगी लेरकपा अमदी एहेनबा ओइना चंगसिलकपा मितोप तकथोकनना थबक पाइखतपा हौख्रे फिबम असिदा मणिपुर स्टेट किसु NRC अपडेट तौदुना लमदम असिगी येलहोमी कंजनबा अमता ngairaba lambi oigani haina लोंगजम रतन कुमार ना फोंदोखी असम एकोर्ड की मतुंग इन असम दा NRC अपडेशन तौरगा असम दा मितोप चंगकबा थिंगनबा हाना चंगकबसु तानथोखिनबा थौरांग पाइखलकपसे मसिदा मसिगा इरोइनना मणिपुर दसु NRC से अपडेट तौरे हायरकांदा हाना चंगसलगा लेग्रबा मितोप सिंग अमदी नौना चंगसलकदबा मितोप सिंग से मसिना खरम मखैदी अखोय ngaktokpa ngamgani je khallaga ngasi gi discourse se koi herikon selaga pangthokjaban Framework Agreement na maram oiraga Manipur da akaiba amata piraktanaba lenga ki chapchaba firep ama center da khanghanena balengak na athubada Special Assembly mifam kaubiu haiba demanda ngasi Shiv Sena Manipur State Unit na wakat mifam chathakre wakat mifam adu babu parada leiba Shiv Sena Manipur State Unit ki building mamangda chathakibani wakat mifam adu da saruk yakiba party asigi President M Tombina Paumi Singh da phongdorakpada Assembly mifam yaithokpa yaba ngamloi aruba issue kaya lakpada haukiba lenga ki term kaya da अखनब असेंबली मिफम फमदुना इशू सिंगी मरमदा नैना खिबगुम हौजिक थोकलिबा इशू सिंग असिगी मतंगदा खननबा असेंबली मिफम कौगदबनी लैंगाकना राजनीति हाना तौदुना लेबगी मुहुता इरमदम
हाना कन्ननबा होनबना अचुंबा खोंथांग ओइगनी इंडिया गवर्नमेंट ना स्टेट असिदा खुंदारीबा फुरुप मसेन की मरकता खाइबुम ताननबा सिल्लिबा थौरांग असि कांगलुप मसेन की मरकता थोकहनिंगदबा थौदोक थोरकननबा होनबनी करिगुंबा कांगलुप मसेन की मरकता थोकहनिंगदबा थौदोक थोरकलबदी मदुगी दायित्व स्टेट अमसुंग इंडिया लेंगाकना पुगदबनी हाइनसु चेक्सिनवा थमलकली वाकत मिफम अदुदा चयेतनरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 81 की इशू अथुबद लोइसनबियो हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंगसु सिजिनखी असेंबली कौनी कायना हारगा येथोक एसिन तौबसी अखोई तोंगान तोंगान चीफ मिनिस्टर मापन ग लोइना जरे तुंग इंजरे अखोई आदो ममांग येथोक खिबदले आदो समाइना तौबा इशूदका येथोक पगादे अखोई थेंगना जरक्तरी करी की डिवाइड एंड रोल पॉलिसी तौबिबनो मसी बीजेपी ने लाकबा सरकार मतमदे हेक तौवे मसी याम नुंगाइते समिनरगसु मसिगम थबसी तौहनिंगदे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमा इरे करीमते से ब्लैंक होइनदि पीबा यारोय कैनोमा पीसी हाई आरएन रवीना पीगदो रिपोर्ट 371 क्लोज ये मसी नागालैंड की करीगुंबा मणिपुर एक्सटेंड तौराबा मधुद थोलकदब सिविल वार दो मधुकी दायित्व दो सेंटर लेरिबा बीजेपी गवर्नमेंट अदुग स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट पुगदबनी नाकलमरोमदा तानखम अवांग लेकाईगी इमा इबेन सिंगनसु वाकत मिफम चथखीबा वाकत मिफम अदुदा मणिपुर की अपुनबा सक्तम कायबे यारोय लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाव कया लाउखी नाकलमरोमदा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की मतांगदा स्टेट असेंबली की अखनबा मिफम पांगथोक्तुना वारेप लौगदबनी हाइदुना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की मित्यंग मखादा मसिंग यामलबा इमा इबेल सिंगना मणिपुर स्टेट असेंबली की स्पीकर वाई खेमचान की युमनाम लेकाइदे लेबा मयुमदा थमजिनख्रे ngasi nungthil इमा इबेल सिंग अदुना स्पीकर मयुमदा थमजिनखिबा अदु इम्फाल वेस्ट की एसपी जोगेश चंद्र हाउबिजमना लुचिंगबा पुलिस टीम अमना स्पीकर मयुम मनाकता थत्तुना थिंखी मफम अदुदा पुलिस का ngaiha मुक्नरबा मतुंगदा इमा तरेत खंगतुना स्पीकर वाई खेमचान उनरगा मेमोरेंडम अमसु पिसनखी पुंग अमा हेना वारी सानरबा मतुंगदा उनबदा यावरबा इमा सिंगना हाई स्पीकर वाई खेमचाना महाक मथंतना असेंबली मिफम कौबा ngamde अदुबु मणिपुर की एमएलए होंफु मकना लेबाक असigi अपुनबा सक्तम कायदनबा चपचाबा फिरेप लई हाइरई हाइना पाउदन की चिंगदा तमदा अखोई एमएलए होंपु केंद्र खुदिंगी कारइबा अखोई सिंगसे मणिपुर की फिवम कायदनबा मपानदा लेबा इंडिया गवर्नमेंटगा अखोई याम कन्न नैनरी अदो यामने हेना इमाइबेना लाउरिबदो खोगी सुयावी सिंगी सुयावी सिंगदगी मिहुल लोइना लाइबा सिंगसु मणिपुर काई ह्रगदी पुकाई कायगदबनिना अखोगी खनबदुदी असौब खनबा कायदनबा होनरी अदुइदुना जामने हेना पाखपिगनु इमासिम इवेंट सिंगी ओइगेरा तमगी ओइगेरा अखोगी खुंदा लैतार मिनरिबा पुनमकना लाउरकपसे अखोगी सरकारनसु अदुगा अतोप सरकार हाइबदी ओपोजिशन लेबनसु कन्ना दिल्लीदा अखोई अदुकी मतिक होनरी मपानदा लेबा इंडिया गवर्नमेंट लाग्लिबा सेप्टेम्बर 10 कुंभी कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन सिंधुना प्री मर्जर पॉलिटिकल स्टेटस ता हंजिल्लबा खक्तदा मणिपुर की तुंगी लाइबक लेपा ngamgani हाइबा मोशन द स्टेट लेवल ओपन डिबेटिंग कॉम्पिटिशन अमा पांगथोकनी हाइना यूनियन असigi चेरोल अमना खंगलकली सासिनबा खुद थोकनाबदा लैखिद्रबा सिंगी लंगला लंजिन पुथु हाइदुना थौबाल अमसुंग सलुंगफमदा वाकत मिफम चथख्रे थौबाल की ओइना वाकत मिफम अदु जेएसी की लमजिंग मखादा थौबाल वांग मताबदा चथखिबा वाकत मिफम अदु खुनाई कनबा अपुनबा मैरा पाइबी लुत अमसुंग ऑल थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अनिना खुसमनरगा सिनखिबनी वाकत मिफम अदु सलुंगफम की ओइना सलुंगफम मैरा पाइबी लुपना ATDUC का खुसमनरगा सलुंगफम पांथोइबी कैथेल द चथखिबनी मफम अनी अदुदा चथखिबा वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा सिंगना इंडियन आर्मी की 3 कोर्प्स इंटेलिजेंस अमसुंग सर्विलांस यूनिट ना सासिनबा खुद थोकनाबदा हाटपीख्रबा जीजिएफसी शर्मा थांगजम सतीश थौनाउजम प्रेम आरके रानिल अमसुंग फिजम नाउबी की असेंगबा लंगला लंजिन पुथोक्तुना थौदोकसिंग अदुगी अचुंबा वायल फंगलु हाइदुना खोलाव कया लाउखी
Voluntary blood donation ki matangda nongmagi oiba awareness campaign ama ngasi Imphal East ki manung channa Pukhau Naharup Makhalekai community hall da pangthokre ngasi ki campaign adu United Clubs Union Pukhau Lamjing Lairembi Apunbalo village level federation Pukhau amadi Life Savers Manipur State Blood Cell NHM Manipur amadi Blood Bank and Transfusion Unit RIMS ki mityang makhada punna sinduna pangthokibani Makeng Dolai Thabi Zila Parisat ke member Ningthokongzam Sanatomba amadi Pukhau Naharup Makhalekai Development Committee ki President Ani Suyauna pangthokiba thoram aduda National Health Mission Manipur ki Program Officer oibata natana Yangkhai ni thoirak lemna I katkraba Dr. L Tomcha Khuman amadi Max ki Deputy Director Dr. Sagol Sem Ibo Chauba ani na resource person sing oina saruk yakhi amadi campaign adu tasaruk yakiba miyam da resource person oina blood donate tawbana tamthiba laina manga makhal manga gi test lemna tawbagi khudong chaba heart attack tawbagi risk hanta hanbada piriba kanaba singi matangda sandokna takpi tambiki voluntary donor ama oiba haibasi artistic oiba quality changi hauziki matamdadi anaba singda blood ki composition thugaiduna mathautaba composition adu khaktamak fanghalle haiba khudong chaba singasi manipur da su leire haiba wafam su fongdoknaki campaign adu gi loisalakpada interaction program amasu pangthoki panbayai campaign asi ngasi mai pakna pakthokliba sigi makha chatharakpa oina tha sigi lakliba tang kunma thoida blood donation camp amasu pangthokna ba semba sari masida Masagi chahi tarani pandagi homfu manga faubagi manungda laiba masagi arumbana kilogram nifu manga dagi tadaba miyoi singna saruk yaba yagani hairi RIMS ki Department of Plastic Surgery Association of Surgeons of India Manipur State Chapter amasung Burn Care Foundation Guwahati ga puna khusam naduna essential burn care haiba hiramda ngarangdagi chatharakiba CME ngasi loisinkhre RIMS ki mini auditorium da pangthokiba loisanbagi thoramatuda essential burn care gi matangda chahi nifu hena maina chakpa patient sing layengbagi experience leraklaba consultant surgeon Dr. Bhupendra Prasad Sharma na resource person oina wangangki CAPS, AR, NIA, amasung SSF ki General Deputy Duty Constable Exam 2018 Thagadaba Singi online registration taunanaba Facilitation Center Mari Hangduna Thamle Haina Chamago Nifu Humdoi Super Battalion CRPF Lamphel Pat ki Commander na Thadorok Pachirol amana khangalakli Facilitation Center Sing Asi Headquarter 143 Battalion CRPF Lamphilpat 143 Battalion CRPF Khongsang A by 143 Battalion None and Amadi E by 143 Battalion CRPF ADC Office Tamenglong Dalaigani Hairiba Center Sing Asida Candidate Sing na registration Taubnaba Haukiba Tang Taratari Haukibaga Lunana September Thagi Tang Tarataret Fauba registration Tauba Yagani Haina Pauselakli Excise station Thaubalna Paikhalakpa Masing Yamlaba yu amadi beer bottle sing mai thaduna manghankre yu amadi beer bottle sing adu excise station Thaubalna matam kharagi mamangdagi chatharakiba drive sing da fagalakhiba ngaktani Thaubal district excise ke deputy superintendent T Ais Priyo Kumar gi mityang makhada fagalakhiba yu ngau liter marfutara mari kingfisher bottle marfutara taruk amasung tubok Ken beer bottle chonga mai thaduna mangan kibani ngasi mangan kiba sing adu kaithel da chaurak na lupa humbudra ma thoiga chanipan ga marfu gi senfam oigani ngakpi gani lupa lising humbudra ma thoiga chanipan ga marfu gi senfam oigani hairi All Manipur Indigenous Welfare Organization ki akhanaba mifama mangasi singjamai thongam lekai da pangthokre haina chirol amana hairi mifama du da JCLPS na lokhalakpa thabak thoram khudingmakta organization asina saruk yabaga loinana zirida mitop changsilakli basi yengsinna ba haina warep laure hairi Lamda masagi e paugi lamda achauba thaudang lauramba ISTV gi sub editor Akham Kuleshwar alias Ibotomba masagi anaba amadagi ngasi ayuk laikhidre Kuleshwar gi thawai yaudaba hakchang Manipur Press Club ta puraktuna miyam ne kai khumna ba utkre
थांगमैबनगी MLA KH Joy Kishan इचमगी फॉर्मर प्रेसिडेंट N Rojendro आमजुगी थौपुबसिंग अमसुंग ई पाउगी लमदा थबक तौरिबा मियामना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाब फोंदोखी हैकत लेकत तंबा लोयरबा मतुंगदा लेखिद्रबगी पोकनाफम लमदम पिसुमथोंग नोंगथोंगबम लेकाइदा अरोइबा मथोंग मंगम पांगथोखी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अमदी बीजेपी की सकनायरब लुचिंग ओरंबा अटल बिहारी वाजपेयी ना लेखिदबगी अवाब फोंदोकपगी थौरम अमंगसी खेत्रीगांव बीजेपी मंडल न सिंधुना पांगथोखरे लेखिदब लुचिंग सिगी मफमदा मिनिट अमा तुमिना लेप्तुने कायखुमनब उतखी खेत्रीगांव बीजेपी मंडल अमदी खेत्रीगांव बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा न सिंधुना साबल लेकायदे लेबा खेत्रीगांव बीजेपी मंडल दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा खेत्रीगांव केंद्र की MLA नहाकपम इंद्रजितना अटल बिहारी वाजपेयी ना लेखिदबसी स्टेट असि खक्ता नतना लेबाक असगी मांगजबनी हाइना फोंदोखी लुचिंग बसिना अहानब ओइना कुमजा 1948 इम्फाल खोंचत की मनुंग चन्ना खेत्रीगांव केंद्रना लाकलंबा अदु लेबाक लाइबक फबनी लोइनना लुचिंग बसिगी लेंग्रबा ममी अमा मतम कुइना लेहौरगनी हाइना सिंगथाखी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मखादा अहुमलक सुब ओइना थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मियामदा लेमना कुकिंग गैस कनेक्शन की खुदोंगचाबा पीख्रे थौरमसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट ज्योतिन वाइखोमना सिंधुना थांगमैबंदा लेबा महाके युमदा पांगथोखिबनी थौरमसीगा मरी लेनना महाकना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के मतुंग इन्ना लाइरबगी पंखै मखादा लेबा गैस कनेक्शन लेतबा इमुंगसिंगदा लेमना गैस कनेक्शन की खुदोंगचाबा सि पीबनी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी असिगी लेहौरिबा पोटलमसिंग फंगदबा मतिक चारबा मियोइसिंगबु मथंग मनाव नाइना पिथोकनना होटनगनी हाइखी मतंग स्वाइ से ब्रेक अमलौसगे ब्रेक की मतुंगदा मोदी की मतम लोइरबदी बीजेपी की सु मतम लोइरे हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओरिबा TN हाउकिपना फोंदोखिबगी पाउ अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बे पाउ सिंग पुतुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पु मियंग तादुना लेबियु मयामबो मुकाना तरामनो ओक्चरी बुलेटिन असि की मखाता पाउ मियामद पिजरी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओरिबा TN हाउकिपना बीजेपी असि मोदी की मतम लोइरबदी बीजेपी लोइरे हाइना फोंदोखरे मोइरांग कॉन्स्टिट्युएंसी की MLA ओइरंबा MP त्रिविराज की युमदा मोइरांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मोइरांग ब्लॉक महिला कांग्रेस कमिटी अमसुंग मोइरांग ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी की ऑफिस हांगदोकपगी थौरमदा वाफम असे फोंदोखिबनी थौरम अदुदा TN हाउकिपना मखाताना लाकलिबा लोकसभा इलेक्शन दा कांग्रेस ना बीजेपी दे चाउना वोट फंगबा ngамगनी लोइनना लाकदोरिबे असेंबली इलेक्शन दसु कांग्रेस की मिहोत सोइदना माई पाकलगनी हाइखी बीजेपी न लुचिंगबा लेंगाक असि मणिपुर की तुंगी लंबी चिंगतमगी चाखत खोंथांग पाइखतनबगी थबक थौरमदा कोक चंगबा ngamdre हाइना मराल सिखी स्टेट असिदा पालिबा गवर्नमेंट असि मरु ओइबा इशू कयाना मई हौदुना चाकलबसु लेबाकी अमसुंग प्रजागी अवाबा खंगसिनदना इंगना लेबा ngamba गवर्नमेंट अमा ओइरे हाइना फॉर्मर डिप्यूटी CM गैखांगम मराल सिख्रे चलिबा था की तरा मरी देगी हौदुना ngasi फाउबा चयोल अमा चुपना लेबाक असि प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी गा लोइना चथरखिबा सोशल हार्मनी वीक पालन थौरमगा मरी लेना फोंदोखिबनी कांग्रेस भवन दा पांगथोखिबा लोइसनबगी थौरमदा गैखांगम मखाता ना हाई लेबाक असिगी ओइना अमदी मालेमगी ओइना मणिपुर असि सोशली पॉलिटिकली अमसु इकोनॉमिकली यामना लुबा तांकक अमदा चटली असिगुम्बा फिबम असिदा स्टेट असिगी पीस हार्मनी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग बाउंड्री गी दमक्ता लेंगाकना चपचाबा अचौबा दायित्वगी फिरेप चेतना लौहन्निंगी हाइखी लेबाक सिनबा थुंगना चथरखिबा सोशल हार्मनी वीक की मनुंग चन्ना क्लास 9 दगी 12 फाउबदा लेबा माहिरोई सिंगी ओइबा अहानबा स्टेट लेवल स्पोर्ट एसे कॉम्पिटिशन अमसुंग
क्लास 6 दगी 10 फाउबगी अहानबा स्टेट लेवल स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन 2018 दा मकोक मथंग ताख्रबा माहिरोय सिंगदा मनाय यंथोकपा अमसुंग राजीव गांधी ना हिरम कयादा लेबाक असिगिदमक्ता लौरंबा थौदांग कयागी मतंगदा वा ngangbada ngangbana thauram adugi mapung oiba sakta moikhi panba yabadi palan thauram asi hayang august ki tang kunda loisangadabani Manipur se yamna lurba tangkat amada akoi sangi mase ko yamna gyan taminaba mathok sai section no mathok ta he haiberdi akoi amuk ku khatpa yaradiba phibamda lakadaba mayamama akoi mang tari haja marasida maru oina leinga ki mathok yam chaw leiba leinga ta leriba mayam asina mathok se masak khangda badona leibase akoi punamaki laibak thibani haja akoi praja singna press media na amadi sia show singna haidi punama asa dinga sigi buti loksing oina ba mit na ko ora ta salakanya corrective measure amal khatna leiba ki tamak thabak taw shunu haidana sin sengna suggestion advice amadi information pisa base live activity lenga asina yekna badong lo ngasi malem pumbada world photography day haina palan tawnabagum manipur da su tongan tongan belup sangstan singna sinduna pangthokli manipur digital photography society manipur na su sinduna world photography day ki thoram lamboi khongnang khongda leiba manipur trade and expo center da pangthokre thoram asi ki sarukama oina art and culture gi theme da ahanba photography competition kam exhibition ama su pangthokhi thoram aduda saruk yaraduna patsoi gi mla ak mirabaina manipur state yauna malem gi oina thokliba thodok wathok sing asibu mayek sengna uhanna ba amadi khanghanna ba hotna bada photographer amana lawriba thodang asibu singthaki manipur gi state ki mahusa gi lairembina pithoklamlaba phajaraba masak amadi lamdam asigi puwari amadi chanalonchet asi mipung khudingmakta khanghanbaga loinana lakadoriba mirolda khanghanana photographer singna mapung oiba thodang lawbiyo haina mla mirabaina appeal tawki मिरमदगी अखोई कनागुंबा मा यावदना अखोई लमदम सिगी चाइनाउ सिंगना ngasiगी लमदम सिबु हेना मतंग चानब मोंग द पुथोकनब होनबदा ngasiगी फोटोग्राफी की मरु ओइबा कया सिंग से निंसिंग बिदुना ngasiदी अखोई अहानबा होगदोकपनी हाइबनिना यामना हेना मपुंग फाबा उदे अदु मथंगददी हेना अखोई लेरिबा फोटोग्राफी दा याम थवाय यावजब मयाम सिंगजे अखोई लेरिबा सोसाइटी सिगी मखादा फंक्शन तौदुना अखोई मसेन अमत वैना हेन हेन चौखटपा हेन हेन अखोई इम्पोर्टेंस से मियाम दा खंगनबगी तंगाई फदब कया सिंग दो उथोक्सी हंदकता मणिपुर दा नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की ओइबा कोर कमिटी अमा सेमखिबदुदा मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमिटी एमपीटीसीसी ना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी का ओइना डॉक्टर एस मनाउतोन ना रिप्रेजेंट तौगनी हाइना मीडिया दा फोंदोखिबदु डॉक्टर एस मनाउतोन असी एआईटीसी की मेंबर ओइद्रबा मियोय अमनी हाइना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमिटी एमपीटीसीसी की चेरोल अमन हाइरी लोइनना हौजिंगमकी ओइना कोर कमिटी असिदा एमपीटीसीसी की रिप्रेजेंटेटिव अमता याउद्री हाइना चेरोल असिना मखातारी खेत्रीगांव केंद्र की मनुंग चन्ना खेरगांव दा लेबा राजिया सुल्ताना मेमोरियल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट होम दा केंद्र सिगी एमएलए नाहकपम इंद्रजितना हेल्थ डिपार्टमेंट की खुथांग दा पिरकपा फमुंग अनि खुसिनख्रे नाकल अमरोम दा ngasi एमएलए नाहकपम इंद्रजितना राजिया सुल्ताना मेमोरियल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट होम की अनोबा राजिया सुल्ताना हार्ट सेंटर अमसु हांगदोखी थौरमदुगा मरी लेना एमएलए नाहकपम इंद्रजितना फोंगदोखिबदा खेत्रीगांव केंद्र की इम्फाल सिटी दगी खरा चंगसिनबा मफम अमा ओइरबसु मफम असिदा कथोकपगा लोइनना अफबा डॉक्टर अमना लाइरबा कना लेजद्रब सिंगी मतेंग पांगदुना लेरंबदा अंगकपा फोंगदोखी कुइरबा मतम असि दा डॉक्टर रहमन्ना मियामगी मतेंग पांगदुना लाकपदा ममांगदा लेरंबा मिहुत अमतना खंगलमदबदा एमएलए ना नुंगाइतबा फोंगदोखी अखोई ngasi मियोइबा प्रजा अखोई ngasi राजनीति ने चंगजरेबा कोइनाजु मियांगदमक्ता सेवा तौगेना चंगजरेबा खोइजे सिनतबदा अखोई यामबजिना ngai मासागी मागी ऑफिस की मतम ओप लेबा मतम दा नत्रगा मागी मतम संग मतम दा प्रजा मयांगी केंद्रजी अंगम मतेंग माना पांगबिरमबजे आइना मित्ता ngasi दे नाइ नाइ बोर्ड कारकबा थामरी मोंगदा आइना उजगिबा माना पियबा माई का जगह जी पुथोगा मियांगदमक्ता होनरमबजे मसी उरबदा आइना तामोगी दगी तमजनिंगाई ओइबा केंद्रजीदा तामोदगी लौबा याबा डॉक्टर दगी अखोई तौबा याबा पोट उबजिदा अखोई अदगी मतिक पेंजगिबदना आइना अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर दा हायरगा ngasi सुमाइना बेट जी पांगजबने अदुबु सिबु हेन बाई आई केंद्रजीदा तौबा याबा आई मतेंग तामोगा तानरगा आई तरफतेजु तौगे हाबजु आइना ngasi मयामदा
ngasi ki thoram adu ka mari lenana Dr. Rahman na phongdokhibeda State Health Department ki makhada cardiologist ama oina ukrul da posting taduna miyan gi seba tawri ahang matamda mahaki kendragi lairaba anaba sing mateng oina na bahaiduna apikpa ka amadagi hoduna layeng ba hawrakhibani mahaki top topa ana layeng gi chatna pathap lonena mahaki hotna zamandagi miyoi kaya gi thawai kanba ngamkre haina Dr. Rahman na apen ba phongdokhi mayam ne yang bangam daba heart problem, BP, stroke, diabetes, hypertension, complicated laina mayam se aina adu mayam de research ta uzabane adu gi research ki mahi oina anaba mayam so kan bangame hojik ai gi home sida latest heart center ngasi ai gi respected MLA na inaugurate we this Wakhal choiraba nupa ama ngarang numidang pung tararom taba matamda thangmai banda miyoi kharana tamthina phubiramle Impact News na fangba pawgi matung ina wakhal choiraba miyoi adu singjomai chanam pukri mapaldagi Nunglepam Mohan Chan Kawi Hairi Mahak ngarang numidang thangmai bangi Nisa Gate Mamang DM College Gate Mamang amadi St Patrick School Changfam gi lairak machin hairi ba mafam ahum asida furambani hairi adubu kari maram gi furambano haibadi hauzik fawbagi oina khangba ngamdri laikai gi miyoi singna soklaba miyoi adu ngarang dreams ta pukhatuna laikanaki thodok asibu laikai miyam na yaning deba phongdok narakli All Manipur Recognized Private School Welfare Association asinduna chahi khudingi chathaduna lakliba Private School Day gi thoram chahi asigi oinasu ngasi Imphal gi GM Hall da pangthokre thoram asigi saruk ama oina bosem amadi kosem na loba chatliba chahi asigi class 10 amasung 12 examination da position taraklaba mahiro singda sel gi mana lanthokhi loinena position holder puthokpa private school singi founder amadi secretary dasu achamba khudol pidunai kai khumna botki thoram asida Association asigi President P. Ais Landhoni na haikibada Manipur gi education sector sakhatna na bahotna bada lamdam asida laiba private school sing na achauba thodang lauduna lakli Manipur lengak nasu private school sing da matam gi oiba mityeng changbirabadi Manipur gi education system hena fagat pangamgani haiki Private school asi miyam na chendal lambi wena ubiriba masigi wakhal se thadok piduna ngasigi Manipur da education sector ji hena chaukhatbada private school na lojariba thaurang singjibu khangbina bagi damakta aduga loinana Manipur government na su private school na tawjariba thabak thaurang khuding makta cooperation pibiba loinana koi meitei meki waja thang dagi waja koi isagi indigenous ki oiba khugumba subject singjida waja amma nataga ani dangi oigeju Manipur government na masida mieng changbidana masigumba waja singjibu pibidana lokhat piragadi basi khoi yam nungai jagani Bosem amasung kosem na loba chahi asi class 10 amasung 12 examination da music subject da mark wak na fangduna mai paklakraba mairoi singasi taramna okpagi thoram adu All Manipur Music Association asinduna ya school police lenta laiba Manipur Dramatic Union MDO gi hall da pangthokhi thoram adu da class 10 gi oina punna mairoi taramanga da aduga class 12 ki mairoi amada certificate na chingba piduna pungning thawgatki thoram adu da Nauria pakhang lakpa constituency gi MLA Soibam Subha Chandra na hai isai nongmai haibasi mioibana hekpok padagi siva fawba thadokna ba yararoi daba potsak amani All Manipur Music Association gi maikai dagi phongdorakpagi matung inna music subject chahi asi class 10 fawbade school kayada mai pakna takpi tambibagi achouba mami tare adubu laibak thibadi school kayada class 11 12 da subject asibu takpi tambina na ba oza haptabana maram oiraga mahairoi singda khudong chadaba mayok na halle hairi maram aduna lenga ki mari leinaba loisang singna mityeng changbina basu appeal tawrakli Indigenous religion singda koi gi lai rao ba koi ma state leiba adu bagi culture da yokan na bagi program program shin nei bagi koi nei adu nei koi ju koi gi samsang ki koi culture ki koi nas ki koi ba da kada yokat pa bese nasi ong jane koi ra principal na low quality takdiramba ai gi isagi sakta ke haidari ai isagi sakta de kanjaba
Education Department na Saiton Government High School gi award pa oja tharakpa hobadagi Socialist Students Union of Manipur SSUM amasung Saiton Government High School gi mahairoi Singapore laga changsil lamba khongjang adu matam kharagi oina handokle haina cherol amana hairi laibak thiba thogdok amada maina chingbadagi khut kakraba themarak Kamkarada Helping Hand Manipur na lupali sing yang khai gi tengbang pi kre tengbang pi bagi thoram adu ngasi ukrul gi town hall da pangthokibani panbayai masagi chahi taret khakta ngariba themarak English sing aniga supna tara taret ki September 3 ta ukrul headquarter da pangthokiba Edu Fest haudok pagi thoram da laibak thiba thodok adu thokibani ngasi gi tengbang adu Helping Hand Manipur gi chief advisor Loya Lakpa Khoirom amadi president Premjit Moirang Them na khusinakhi Chahi ahum gi mamang dagi layong khangdana naduna laribi lamsang kendra gi manung chanba haibong pokpi dagi Rajeshwari gi ana layeng tawbada mateng oinana basel gi mateng pangkhre tengbang adu anau bata yengsi haiba WhatsApp group amana ngasi lupa lising tara gi mateng imung manungda pangkhibani Hauzik sanabagi pau Nambul Mapal Kangkhutna Homfunitoi Suba Sir Churchan KCSI CBE League Kam Knocked Out Open Kang Tournament ki winner oibangam kre ngasi Manipur Kang Association gi metyeng makhada singjame Kangkhutna Sinba English singaniga supna tarataret ki mekun mapanda gi pangthokpa haukhiba tournament asi khudong chadaba thabak thoram kayana maram oiraga ngasi singjame nangmaira pamlekai da leiba community hall da sanakhiba tournament asi gi final da Nambul Mapal Kangkhutna Nambul Bamdayar Kangkhut Pupanjil kulumdoi darani panda maithiba pibangamki jathagiba tournament asi gi best player gi manana Nambul Bamdayar Kangkhut ki A Open amadi Nambul Mapal Kangkhut ki N Machu anina Taminakhi bagalorina best check faigi manana Nambul Mapal Kangkhut ki L Sachindra aduga best lamthagi manana Nambol Bamdayar Kangkhut ki K Ais Biren amasung Nambol Mapal Kangkhut ki W Shyam Kumar ani na taminakhi tournament asigi makok mathang takraba sanaroi amadi team singda manamatum kaya khudol tamki Khundrakpam Kendra Kangkhutna Mari Suba Waikhom Gambhini Laima Memorial Kendra Wise League Kam Knocked Out Kang Tournament ki mapu oiba ngamkhre ngasi thangmai banda laiba ibudhau Laizing Ningthaugi Sanglenda sanakhiba Kang Tournament asigi final match atuda Khundrakpam Kendra Kangkhutna Ya School Kendra Kangkhut Pupanjil Kuntra Tarama Panda Maithiba pibangamki Chathakiba Kang Tournament asigi best lamthagi manana Khundrakpam Kendra Kangkhut ki L Dinesh amadi KSIs Santikumar anina takhibaga loinana best check phaigi manana Khundrakpam Kendra Kangkhut ki Inautombi amasung Joy Singh anina taminakhi tournament asida singjamai Kendra Kangkhut amadi Sagolban Kendra Kangkhut anina ahum suba position taminakhi BJP Manipur ki Vice President Jotin Waikhom na mahaki apokpi gi mingda kachaduna pangthokliba Kang tournament asida Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa Kangkhut tara mathoina group mari thokna khaidoktuna league match singda athoi hen tanak rakli Jatharakli ba Kang tournament asigi ngasi loisinbagi thauramadu Pollution Control Board ki Chairman L Radha Kishore BJP Manipur ki Vice President Jotin Waikhom amadi LAK Kangkhut ki President W Thoibana makok mathang taraba sanaroi amasung team singda mana matum kaya khudol tamki Manga Suba Thongam Sajau Memorial Fixed Kendra Wise League Kam Knocked Out Kang Tournament ta Thongju Kendra Kangkhut e mai pakre ngasi Imphal East ki manung chana leiba Kongba Makhanandai Bamlekai da leiba Laikol gi Kangsangda sanakhiba Group A gi league match amada Thongju Kendra Kangkhutna Haingang Kendra Kangkhut e bu Panjil tara manga mapanda maithiba pibangamki chatharakliba Kang tournament asida Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa Kangkhut tara humdoina group mari thokna khaidoktuna league match singda akan balamba taunari Hayang sanagadaba Kang tournament asi group C gi league match amada Ya School Kendra Kangkhut amasung Sagolban Kendra Kangkhut anina lamba taunaragani All India Section Kai Sito Rio Karate Do Federation Sinduna Kolkata gi Shol Lake ta haukiba July gi tang kuni pandagi kun mapan fawba pangthokiba
मरी सुबा इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप गोल्ड मेडल लौरख्रबा जॉनसन अथोकपम तरामना ओख्रे चैंपियनशिप अदुदा होमफुनिथोय होमफुतरेट किलोग्राम की कैटेगरी गोल्ड मेडल लौरख्रबा थौबाल अथोकपम मखा लेकाई दगी जॉनसन बु लाइटिंग क्लब अथोकपम नसिंदुना अथोकपम मखा लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा थरम अमदा तरामना ओखी थरम अदुदा खांगबो की एमएलए ओ सूरज कुमार यावना लेकाई मियाम अमदी क्लब की म्यूट सिंगना खुदोल तमदुना जॉनसन बु पुकनिंग थवतकी Under 12 boys grassroots football coaching program among ngasi Khuman Lampak practice ground da hokre former football player association ki mityeng makhada tha taruk ki manung da leiba nomaizing numit khuding da chathagada ba coaching program asida Manipur gi tongan ba mafam sing degi lakba nupa macha chamana saruk yari ngasi grassroots football coaching asi hawdokpagi thauram FFPA की सेक्रेटरी सी आई शांति कुमारना लमदम असीदगी अफब सानरोय कया पुथोक्तुना मालेम की फंपाक्ता सानाहन्नबगी पांदमदा प्रोग्राम असी पांगथोकपनि हाइना फोंदोखी मणिपुर दा हुजिक लेबा फुटबॉल की मसाना से चौखनबा अम्फाना तौरिबा प्रोग्राम मयाम आई लीग यावरिबा टीम सिंगसिना पाइखलिबा प्रोग्राम सिंग दा कोइना खरा हेल्प तोबु ngamnaba हैना कोई हानगी फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर सिंगसिना पुंछल लगांदा कोई जी तसेंगना सही यांखै की मथक की ngaktan कोई मेंबर ओरी से कोइना करी तोबु यागे फुटबॉल खरा चौखनबाइना होनरपनि मसिदा अखोई के करी हानि अमगी कैसु थोदोकपा लेते मणिपुर की फुटबॉल से तुंग सांगना लेहौनबा आंगांग सिंगसिदा करम मखल की टेक्निक ट्रेनिंग पीरगा टेक्टिकल ओइबा पोट करी पीरगा आंगांग सिंगे तुंगदा अफब प्लेयर बोरकांदा अचो बिग टीम से सानगिनबा मोगी लाइफ लेहौनबा अदुगी मौंगदा कोइ मैम तानर कान तोरपनि हौखिबा अगस्त 12 की तरानिथोय फाउबा चंडीगढ़ दा पांगथोखिबा तरेत सुबा थांगता फेडरेशन कप 2018 दा गोल्ड मेडल लौरख्रबा थांगता सानरोय तरुक मोइरांग कॉन्स्टिट्युएंसी की हानगी एमएलए एम पृथ्वीराजना अचंब खुदोल तमदुना ngaraang taramna okre एम पृथ्वीराज की मित्यंग मखादा मोइरांग ब्लॉक यूथ कांग्रेस न सिंधुना हानगी एमएलए सी की संगलेंदा ओकपगी थरमदु पांगथोखी अरोइबदा बुलेटिन की हेडलाइंस अमुका हन्ना मियाम थमजरी जाग्यांग रीजन अमदी मणिपुर अनि की मरक्ता अफब मरी थमदुना एक्ट ईस्ट पॉलिसी हेना खुमांग चौक्सिन हननबा पांदमदा माइकै अनि की मिफम ngasi इम्फाल दा पांगथोखरे मणिपुर की एनआरसी तौबना येलहौमी कंजनबा अमता ngairaba lambi oigani haina ethno heritage council मणिपुर हेरिकोन की माइकै दगी थमलकली आर्टिकल 371A नत्रगा मसिगा मानबा एक्ट अमता मणिपुर दा चनहनबा यारोय हाइदुना ngasisu वाकन सम चथाख्रे मसिंग यामलबा इमासिंग स्पीकर गी युमदा थुंजिनख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मतम लोइबदा बीजेपी लेंगा की मतम से लोइरे हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिपना हाइरी अमसुंग मालेम सिनबा थुंगना पांगथोकनबगुम ngasi मणिपुर दसु वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थौरम पांगथोखरे एमएलए एके मीराबाइना फोटोग्राफर सिंगना लौरिबा थौदांग बो सिंथारके